front PDF youth front bagi lain-lain yo ya presiden sekretari bertemai dan mentah menunggu nang pertelun di kejam jong ke parti Malaysia Man buat kam kalau kuning lamut lalu menung amar ya kan kam presiden buat di Pak Hamlet Doling di maibat juga pori long walking presiden dan dari situ begini arsena mengimlak ban pelong jalan imlak ba adu mentah imlak ai ban lumsibon lagi yaban maintain la ne ban body guideline ke balabu nak kalian artistic administration tadi nak tak ada ba mentah sing ban sing yaban le no ban pertemai nang kam tam pangilah ban jet temai presiden kata ke ba khmat mengio ban jet dan temai ban komjo ya kan ni kadai ga jingkwa nak kalian jungi ke parti benang penklan bagi nang yatrai nama bro sausnam ngong ipi bagi parti jongi khamsong thaji katrai ni ki ginu ki issue di badai nak benda kari bagi jai benda nam tak state nam tak jelah katangi jungi bagi kran nabat paham jan sekretari kinong kitkam jongka CC ngiju ya kran baik ngiju ya di syakmat nak benda kebit kebiang jongi nong song sino apa jelah bi jongi kinong ban penkrea yu nak benda election abangi bro sausnam ngitrai kinap penkrea tang nam election ngi la trai hi nak benda kebit kebiang jong kinong song senang apa jong celah jong ini bubun isu ni jong keren hendrai apa abang ngipi ba nakaliang ke parti ada day kata ke posisi bagi apa tidak banyak cuma long kepala keren nila long ready tang bang ngipi kikam kibangi ngilale report in sa aji pajak ke dan kamar sungutu nomor boleh you ke parti jong ini ngipi ke yang nak benta ban protect ya ka jinglong try jong ini try dulu bangin wanra ya gajing mentoy kam tam di kun samla ya kinong rap berkomju tertena benda begini ada ini apa benar besar gitu kata ingin election bangin penyang baru alai pun real lah ni ingin haban jit kata kat song be haka election committee ke bangin sesong sen bangin seperhat kita dia ini kata kat juga perhat keren orang ipi ala ada keren sah media mana niru bangin long kibakuloi banyak tray nak bentar kebit kebiang jong ke state jong kinong song senong ki jongi dari bandia timur alliance banu-banu kampadan kanu kecil aduh bersedang playing ya don kanun teli ke parti ke bau pelong ya kenika MDA government bat ngiso kemen ngai kan benang ya ke por nang bun sidang bun ki bawan ngiso bagi MDA mut peni bagade ke jingjok bagi jing teri sitom antam nak kaliang junga bi Pak Hamlet minister nilai persyang ban ai jumut bani keren bagi sarkar po jingalam jong chief minister pemerintah ibu bun ki kam bubun ki isu lebut ki ki kering ki bang ni manuan ban dia don lang bat MD kalau ngejing mentoy nang mentah ke MD nang perklan nang kadang ginang bun ginang bang ngi bakan ni kan nek asna nak put senam kata ingin don ni abawan penyesok benu-benu tekan ngejing mentoy nang mentah ka ni ka alain sejongi di MD government nomor beli wifi stang sistem ke election kelawan ngejing yon penyesok kemudian tempat ka ngejing mentoy ya ka MD Chief Minister begini baik begini keren ingin buat bagi kelar ke bagi parti ki kampanye keren ni ada ingin energy status siap ada dokumen jika dia nama nak kalian parti ke don baik kejing mot berkejing terang begini song sai apa state ko ni cuma but ni welcome but ni dia but ni needs kam pemerintah kesin kan dia kejing keren esok kan long ke job dia berjumpa tentang apa di newspaper katem jong ni ka central youth front wadep de lai sistem di kedai na November jong sistem arja khanyo di arja khanyo khatpa khat khandai arpo arpoi di kedai ban kut hauli u November jong sistem arja arpoi kendam jong kiniki nong kinkam den rei ngilak kwai tuai swa jong ni katem kum lak patai ba patai kum tun lagi kitau de rei ngimsim layo ya kalat nomor ka jing don jong ka covid de mentang layo ban ya penbai ngijing sang labu ni khat patrik tambah kram yo jumbet na EDC tingi yo ya ka sengi mentang den rei kelapoi sendan ka pukut jong katem de ni wanra sendan ya ka triennial conference ka badai ka conference ka bangi de berpelong kat kum kariti trikam jong parti season lai senam kan jit mai